Idlethe eile sa tre Lidl chuig Corcaigh a bhí mhail istú céime na miatla Maigh Eo. Daid amóra a haman trátrachta. Snéad Walsh tú tre sin iirecht anna bhear. Fada Snéad Walsh. Agus iad ré anna díarag an seilh gáilt. Nis mar sin hasé go Corcaigh haspás ag Corcaigh an sa. Agus á pointe fachta ag Abigail Ring. Corcaigh soccer hinson here. Garrity siar. Le siar chofad le Snéad Walsh sin council ardach ní bheith sé fada go leor an Maigh. Well, cahúrom. Déitich seof bheith daint sé ar fós do Corcaigh. Caum iirecht ar pointe fachta ag Corcaigh. A son níos fearmhatha. Agus deachtar dulchan cíní anamh. Cafrací bháin go cafrací eile an council buailte an chuile buailte. Agus iad amach déitich seof bheith daint sé ar fós do Corcaigh. Ellie Jack a tú tre. Er I gwyle ha Elana Fitzpatrick, Harnashig Garrity inis, Hospasig Ife, Turig Ife Fé, wel sin pointe, anna vida ar fad. Adog Seinnteoir heg an radio, Paddy Smith, agus an clúiche sa buaite, ag mná.